شێخ عەبدوللیلە فورات لە ساڵی 1946 لە شاری سەرگەنێ کە دوای سەرهەڵدانی شێخ سەعید بنەماڵەکەیانی بۆ نەفی دەکەن لە دایک بووە. خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی لە ئەرزەڕۆم تەواو کردووە. ساڵی 1960 لەگەڵ چەندین شێخ بنەماڵەکەیان نەفی دەکرێن. لەسەر دەستی باپیرەی واتە شێخ عەلی ڕەزا پەروەردەی ئیسلامی دەخوێنێت. لە زانکۆی ئەنقەرە بەشی یاسا تەواو دەکات. ساڵی 1991 لە سەرداوای نەجبەدین ئەربەکان لە ئەرزەڕۆم خۆی کاندید دەکات و دەبێتە ئەندامی پەرلەمانی تورکیا. دوای قەدەغەکردنی پارتی ڕەفا دەچێتە نێو پارتی فەزیلەت. لە نێو ئەو پارتەدا چەندین پۆست وەردەگرێت. هەریەک لە زمانەکانی کوردی، کورمانجی و دملی، تورکی، فارسی و فەڕەنسی دەزانێت. شێخ عەبدوللیلە فورات دوانەوەی شێخ سەعیدە کە نوێنەراتی ئەو بنەماڵەیە دەکات و ئێستا بەکاری زانستی و سیاسی سەرقاڵە و سێ منداڵی هەیە. بینەران و بیسەرانی ڕوودا و سڵاوتان لێبێ، خۆشحاڵین لە بەرنامەیەکی دیکەی پەنجەمەوە لەگەڵ ئێوەی خۆشەویستین. لە بەرنامەیەم جارەدا میوانداری شێخ عەبدوللیلە فوراتمان کردووە کە ئەندامی پێشووی پەرلەمانی تورکیە بووە و هەروەها نەوەی شێخ سەعیدی پیرانە. لەم بەرنامەیەدا هەوڵە دەین لەسەر سەرهەڵدانی شێخ سەعید و هەروەها کار و خەباتی سیاسی مامۆستا بە تایبەتی لە دوای ساڵانی هەفتاکان کە لە دوو دەورەیە ئەندامی پەرلەمانی تورکیا بووە بکەین. یا شێخ بەخێر بێ بۆ بەرنامەی پەنجەمەوە. تشکر دەکەم. ئەزاف سەلام و ڕێزی خۆی بۆنە کوردستانی دەشینم. خۆی تەعاڵا خۆشی و باشی و عەدالەت و نسبەت نەسیبی ملەتی کورد بکەین. ئەگەر ئەم پرسیار بکەین شێخ سەعیدی پیران پڕجارا دەبێژن ئەو خەڵکی پیران نینە دەبێژن شێخ سەعیدی پیران، ئەو چۆیە ئەو پیران چاوە هاتیە؟ تابێ شێخ سەعید من گاوە لازێکی بەری مشتەرە گۆ شێخ سەعید ئەساس ینی خەڵقی ئیرانێنە پشتی شەهادەتە حەزرەتی حەسێن چونە ئیرانێ لێ جیبوونێ بادەمیار چیاکی بلندە لێدا سێکردنە لێدا مدەرسیکردنە شێختیکردنە. بادەمیار لە چیژان منتیقەیە مامۆستا لای تەبرێزە؟ تەبرێزی 6 کیلۆمەترە پێشتای چیاکی زار بلندە دیم منتقێدا دەبێن کوهی مرشدان عالمی زەحمە زن تێدا چێبوونە لێدا تەبێ قۆڵێکی تەریقەتە نەقشبەندیان نوربەخشی شێخی تەریقەتە نوربەخشیانن ئەکێ شاهێ ئیرانی لەوانە پڕ زولم دەکەن ئەزیەت دەکەن ئەو دوی منتقێدا عەشیرە 2 ملیۆن زەحزێدا هەبوونە تێن دەبێن ئەم چار بکەن دەبێن ئەکێوی وڵاتی بتەرکن داوا وڵاتە ژمارە ناوە شاه ئیسماعیل تر لەمە زولم دکە هیجرات بکەن هیجراتێدا فایدە هەیە دەبێن ئەم هیجرەتی کێداری بکەن دەبێت هیجرەتە کوردستانە تورکی بکەن هەرم یوالی ئەوژی هیجرات دەکەن دەملی تێن بەرا دیاربەکرێ و بینگۆلێ و موشێ و واندەران بەلا دەبن گەشت پشتێ 34 سال شوندا کارکی شێخ سەعید ئەفەندی 15 سەید محەممەد بادەمیاری لای سەید موسایە تەبێ ئەم بەرزەنجیان پسوامێ هەبێ حەقن ئەوزاری حەزرەتی شێخ مەحموودی بەرزنجی ئەوزاری سەید عیسانە ئەمزاری سەید موسانە یعنی پسوامێ هەبێ حەقم برانە یان تەبێ سەید محەممەد بادەمیاری شاه عەباسی شەهید دیکە پشتی شەهادەتاوی زاریوی دەبێ ئەم گەرەکە هیجرەت بکەن ڕادبن تەبێ دوو بەرهاوبوونە تەبێ منسوبێ هۆنا عالم و مەلە و شێخ و هیجرەت دەکەن تێم پیران شارێ یعنی ئارکا لێکردنە پیران شێهر ئەساس پیرانە چیە پیرانە. مامۆستا شێخ سەعید بۆ خۆ لەکوێ لە دایک بوویە ینی هاتۆتە دنێ؟ شێخ سەعید لە پاڵێ هات لە پاڵێ هیجرەت دەکەن تێن لێدا 5-6 سال سەکنن پشتێویدا لێژی لێ دەکەن تێن بەرە دیاربەکرێ لەبەرە نێزیکێ ساورێ گوندێکی هەیە سەبتی ئۆلا ئولیا سەبتی ئۆڵێ ئولیا ناوی گوندێ وانە تەرکیێرە دەبێن قەفتیرەک
بله يعني اللي مغارة مهزن هنا ده أكيد شيء أو مغارة هنا بله ده بعد میاره دا مشو زیارت کرد و مغاره زحمزن هنه دا کرامت زحمزن هاتنه وجود بله حتی انسیکلوپدی که مدید دوی مغاره که زحمزن بلنده دا برای اکی که هبیه کبری که دارداکری هبیه بله ام کلکت بیشن یعنی جوردا بله بله کلک دوی در دارداکری هبیه دائم روحنایی دائم مغاره دائم من الطعف بده آلمان هاتن ایرانی جوانا را پر بیه مره آلمان گرفتن بیان برن آلمانیایی بله چون آلمانیایی چی آخر من لوی تو دیگه اوله اما ده مجموعان دا نوساندینه بله بس ما مساگرم به امی زیادتر لسر دیروکی بشيكي يعني مودرن تر باخوين بتايبتيم دخوازين لسر سرهالداني شيخ سعيد سرهالدان شواشي ابو بوشي وسرهالدان يعني دبيجر بله له hicret ekin Diyarbakır'e Diyarbakır'e dacı 4. Sultan Murat بله dedi ve terim Bağdat'ı fetih dekim gerek ahun alikariya me bikin kal ki me sezdan Seyyid Haşem alimi ki zahmezim biye mudarris biye gazi vidi ki debi vere fetva bide ev debi ne kadar fetva bide malati Müslümana tamam ulema İslami ittifak kendine de varadi ki tek maliki Müslüman da hebet ne kadar herifete ki tek maliki hebet. Yukarısı nabe tabi gerek fetvan debi nabe işte peşte de Sultan Murat tere Bağdat'ı ve diğereti aile katildi ki. بله او çağı Seyyid Haşem yani kalki Şeyh Said Efendi Seyizdan tabi APV Seyyid Mahmud Aziz Örmevi her gün katildi ki neyse دوست سیصد هزار منصوبی هانا عالم مزوانا ایش قتل دیگه پشت ویدا daha اکتم زمانی که وارد سکنن پاشتین مرکز و دیاربکری دورات مدرسی دکن اولی جامعه tabii kalki Şeyh Said Efendi Şeyh Ali Palu'ydu beyşin halkı Diyarbakır'a Ahmet'e fetva emini Diyarbakır'a biye. Vakti Osmanlı'nın da temsilci Şeyhülislam'ın hebiye. Şeyhül yani 5 temsilci hebiye. Yekli Rumeli biye. Yekli Konya'yı biye. Yekli Musullavat biye. Yekli Halep'e biye. Yekli Diyarbakır'a biye. Fetva emini Diyarbakır'ı kalki Şeyh Said Efendi'ye. Şeyh Ali Septi Hazretleri. Lakabı ona Septi'ye. Septi işte zaten veleden yani veledi Hazreti Resulullah Septi'di beysin. Ve icra Şeyh dedi ki, işaret dedi ki, per muhiti ki mezun çeydi ki. Hadi Teala Şeyh Said Efendi داده کال که دبی نابیله کم هم بخواه سعیده هم بابی سعیده هم بخواه محمد سعیده tabi tahsil ki zaf dikkatli de ki مدرس mezun dinince dokuyune tahsil akwa خلاص ki vakta Osmanlıyan da tabi hiç kanun derdikin o kanunu muhalif dini İslam'ı Şeyh Efendi per قبول نکرده و حقسازیه فکرن جواب آنها داده بشتویده مصطفی کمال تابعته و قول اردی قمتانی دیاربکری پاشده و اردی قمتانی دیاربکری تمام شیخ کردستانی کش توپتی که دیاربکری داد قول اردی داد سالی چنه ما مساو نسود و حفظه حیش دیگه افتاده وانا توپتی که به زوارا اکی که آلیکاری که مزن دکم آنکا امپراتورا عثمانیان بلا بو روملی چو عربستان چو هر جی چو ترکیه جی چو استانبول جی استراد دکن دیمینه شرق دیمینه ام شرقی حکومت که چه بکن شرق ما بس ایتا کردستان نماموس اول کردستانه او دبه شرق نام کردستانه دبه از آلیکاریا و دکم املورات چه بکن Şeyh Said Efendi kabul nakedi به اگه تو هر ملیت پروری اره اول ولاتی خو خلاص کرد تو خلق سرانیگی کردستان خلق کردستان ملیت پرورن دیندارن اسارت قبول ناکن
به هر شکل مجادلت کارم بکن جوی خاص آلیکاریت هم نخواستن بله دبه فتنه فسادی چه فتنه فسادی چه امنا به وسیله تو به وسیله ببه بشتوی دا طبی اگه آزادی چه دبه دا آزادی دا مامۆستا ئازادی کۆمەڵەیە حیزبار چیە ڕێخستنە ئەو چییە مامۆستا ئەوەی کە اوش طبی نیت آوانا کردستانی کی بەڵێ بەزەوە حیزبێکە وانە کۆمەڵەیەکە یعنی عسکر وقت سلطان عبدالحمید تا بەڵێ زاری کردان پیشتاچوین آوالران بەڵێ پیشتاچو آوانا دبه میتبی که جوانا رو بردی که دوی مکتب ده زاری کردان ده خواندنه بەڵێ یعنی که دیکن ضابط دبن صوبایی که وانا اداری قیمقام بەڵێ یکی دبن والی یکی دبن مالیه جی امی تحصیل ده مکتب وانا هبیه یعنی کەواتە ئەوی عسکەر و زوڵبات ئازادی او من چێکردن اول او منور بەڵێ اسمانلیان یعنی کرد منور اسمانلیان بله. تو به هفت دبن درنگی چه که مجادله بکن tabi mücadele bana naçe seri. بەڵێ Şeyh Said Efendi paşa vana dağırın tevkif dekin kiştigan. Ziya Xurşid Hükümet, hükümet tevkif devlet Bale. Osmanlıyan. مامۆستا پەیوەندی شێخ سەعید ئەفەندی لەگەڵ ئازادی چی بووە پەیوەندیوی هەبووە ئەندام بووە لەگەڵ وایە چەوە Hayır yani ئاگا ژوا هەبووە be yani navana da ne biye بەڵێ ama fikren ki Ali Kariye ona kiriye. Bale. Navana da ne. بەڵێ Yani tabi Seyyid Abdülkadir reisi ona kiriye. بەڵێ Seyyid Abdülkadir ji gotiye Kurdistan'da da on gerek bir işi teslim Şeyh Said bakın. Şeyh Said kabul nake lideriye ona. بەڵێ Vasi Khalid Bey Cibri Cevap Bey ev Münevver Kurdan zabıta Kurdan kişikan da tevkif dekin. بەڵێ Ki firar dekin terin hudud. Beşte de Şeyh Said Efendi gazi dekin muhakeme bakın iş tevkif bakın. Şeyh Said Efendi ve az ihtiyarım uçağı hafta 5 salı bir. بەڵێ نکارم وارم راد و خلق خطوفتی که لکل خنوسه شورا که مزن چید که مدرس خواه و خلیفه خواه و پیشتاچوین عشیرتی کشکان تیرن لکل خنوسه دا شورا که مزن چید که دبی ارتق از وقت اولم گرتن من کسی نکتا خطر دکن مجادله بکن و مرفه می بونه اسیر ترکان مونا خلاص بکن بەڵێ لی هجرتی که ته شو شهر هم منطقه کی ته شو شهر دا جه لی دا شورا کی چید که ور لی بدگره ته قارلو لی شورا چید که بدگره بینگول لی شورا چید که ناو خلقه دا دیگره مامۆستا کەواتە ئەو پلانەکە بۆ ئەوەی سەرهەڵدانێک چێ بکە یا چی یعنی پلانوی او ام تبدیل آخوا ببینن بەڵێ ام فیکی تش تکلیف آنا بکن او اکی آنا هی بیاننما آنا هی بیاننما شیخ سعید هی یعنی گلک حق خوازن و اگه وان حق مدان بەڵێ شقد دانه براتی همه بر دوام بکه وان حق می سیاسی اجتماعی انسانی بەڵێ اقتصادی وقت ندن بەڵێ ئەو وەک بەڵگە هەنە مامۆستا هی لەسەر بله بەڵێ میتوی یعنی بەڵێ دورات اویده شر ببن هزک بله، مامۆستا یەک تشتی مهم هەیە لێرە خالید بەگی جبری لەگەڵ پەیوەندیوی لەگەڵ شێخ سەعید باش بووە خراپ بووە چاوە بووە پەیوەندیەوە چاوە بووە خالد Bey tabi nav aşire Kurdan da epeyce şöhret avi hebu. بەڵێ پر شهرت های هبو خلقی چه هست دکر خوانی درد زانه بو بەڵێ tabi پر خبر شیخ سعید نکریه بله. yani نکریه گوتی تو شیخی اوا مجادله آیده بیله ام مجادله بکن تو هر سر پوست قانون هجه مرا دعا بکه بەڵێ اول شیخ سعید پر گرانته قبول ناکە یعنی شیخ سعید افندی تره ارزوری میدابی او چاقی بەڵێ شیخ سعید افندی دو هفت مدرسی خود تدریسی فقیه خود دیگره نیت تره ارزوری خالد بگی جبری دبینه خالد بگی او چای وقت آورد بیشه نیوی شبه بیه شیخ سعید افندی دبی اوی منوته ده خلاص بود از بهتر نکارم اتفاق چه بکم بەڵێ فکرات باشقه فکرم باشقه جو مدرسی خود دبی رامن امهرن را دبن ترن نارمالی جامعه لیل نمیشه شبه دیگه
لحسب خسار دبن ندخلت برا ورا كنوسه بله این چیای پاناتوکان هل این ویدیوها رو لمیش سری دکن ده مادرای که سلیم بگی مادرای گویشی آهالر زرکان بیه آهالی که عشیره زرکان هی عشیری که مزن tabi dikkat edildiğinde de efendi çerçüğü bir şeveli hissiyatı denk ki nake جوان مدرس انا دبیجه چما شیخ سعید افندی دو چو رو بگیری هات خیره دبی ارتبی خالص بگیرم مناقشه چی بو شیخ افندی راهو لیخص هات بله ما مساو مسئله دست بکردن یعنی دبیجن ترکا پرووکاسیونک چه کریه یعنی تحریک کردنه او باشه بله او چاقی شیخ سعید افندی دا قرار داده بله دبی امگره که مجادله خواه بکن تسلیم حکومت ترکان نابه بله را دبه تک سری خواه حتی وقت شورا چه دی که برای مفتی خنوسی بیه شیخ واحدین افندی دفعه افندی تو را دبی تاریخ خلق کردم یعنی ملتی که باشه تسلیمه اما ترسونه که دولتی پر ترسیم جسارت ناکم ملاته بکن بله ترسیم کو تن بهیلن تن بهیلن تو حیفی نچه خفدا نکه دبه حضرت عبدالله ابن عباسی حضرت حسین راه گفت لا حضرت علی و حنیفه علمی که فرمزم بیا اوشته حضرت حسین را دبه نچه مجادله نکه تو هری تو زاید بی تو نگاری به یزید حضرت حسین دفعه از تنب سری خواب میشه ظلم آیو را مجادله دکم بله دفعه ایزی آنه که من حضرت حسین مجادله دکم دست مداج قسیله تره به تزبیح هم تنه همه استرم مصطفى کمال را مجادله دکم بله بس ما مسا پرسیارێک ئەو مەسەلەیەشی ئۆلی بووە یا مەسەلەیەشی میلی بووە یعنی یا هەردووکە بووە ینی آنکا غلطی که زحم از این اما فرانکسیون کردان تازه چه بونه بله غلطی که زحم از این دکن بله یعنی او کردستان او چاقی دا یعنی تا جغرافیا فیزیکی یا جغرافیا کردستان دا خلقی سدی 95 کرد بود بله دین ولایت اسلامیت بود یعنی شیخ سعید افندی وقت موفق بود یعنی رژیم دنیایی یکی قبول نده او چاقی رژیم حقوق رومای بود دولت سیستمی رومای او انگلیس آنگلو سانکسون سیستمی بود کمونیسم بود یعنی شیخ سعید افندی هیوانا بیان رژیم بانیه شیخ سعید افندی تابع رژیم اسلامی دانی رژیم شرعی دانی دولت چه بکره دولت اسلامی بود اما کی اسلامی کردان دولت ملت کرد tabii rejim İslami bu. Yani bir şekli bu yani. Ali getirdi bejilma Musaud dixwast ke xilafeti Osmanî carekî tir dirûz bike. Yani ew rast e. Hilafet Şeyh Efendi dibe yani buna me yani Osmanlı buna halife, Mısır buna halife, Abbasi buna halife, Emevi buna halife. Buna me şahıs tune. Ama müessesa hilafet buna Müslümanın fayda heye. İttifak ve ittihada Müslümanın çedik. Çünkü khasi hilafet müessesa gerek fesih nekin. Ama ki de halife o cumhur sistemi heye. Müslüman nafada toftu ben. Ev halife ki tayin bikin. Yani ew ne dixwaz bixwe bête xelifa? Na. بخواد تشكي مهتم نذكر. بس ما مساو خوك ومجاهد دحسبينه يعني مجاهد يعني طبيعي القرآن ده در حق جهات ده نزدیک 507 آیت ہے بھی. بله. 500 آیت ہے بحث جهات ده. شیخ سعید افندی جی طبیعی عالمی کی زحمت زنه مفسری کی زحمت زنه محدثی کی زحمت زنه اثر وی داشتین خویاندن طبیعی مقابل وی 500 آیت جهاد ده کلام قدیم ده حاتی ذکر کردن شیخ سعید آنها انکار نکرد نکار به انکار بکرد یعنی وان توی کار رئیسی و آیت جهاد خواندیه بس ما مستعوانی که همون جهاد یان کردو زوربه آنها بخوبونه مقابل یعنی جهاد چیه مقابل رجم ظلمه
رجم لادینی بله. بوناوی جهات کردن یعنی حضورات هبه خوشیات هبه رزقیت هبه لسترت ظلم و تعداد هبه توی جهات ها چی بکی اما ظلم هبو حقارت هبو بندستی هبو اذیت هبو یعنی خلق خمینه کولت زانه بون یعنی ندهیشتن خلق وانا پیش هرن دوانا دا حریت چه به عدالت چه به حقانیت چه به وقت تو نبود به ظلم وقت مقابل ظلمی داجی یعنی یکی اهل ایمانی گره راه به جهاد بکه چی خاصه یعنی مقام انمزن مقام مجاهدانه شیخ سعید افندیش مجاهد بود راه به جهاد کرد بله باش ما موسا وقتی او شورش دست پێ دکا خالید بەگ لە بتلیس یعنی زیندانی دەبێ حەبسخانە چما بۆچی ئەو نەچووە بتلیس و وی ڕزگار بکا بەری خۆدا دیار مشترا گوت مشترا گوم یعنی خالد بەگ لە ئەرزەرمێ دەگرن دەردەست دەکەن یا خورشید وانە گشکان دەردەست دەکەن دشینن شیخ سعید افندیش بگیرن خنوسی محاکمه بکن توقیف بکن شیخ سعید افندی خنوسی دا مقصود افندی هبیه قیمقام بیه شیخ سعید افندی دا به افندی دواری لبرا ifade بدی امتا دگرن توقیف دکن وقت وارد به خرابا نده هر لبرا نسکنه اوی سروی در شورا چه دیگه خلق خنوسی تو به هم دیگه باشه و سپایکی وی چه دبی بس ما موسا او لعالی عسکری امکانی وی هبو که یعنی برانبری ترکا بوسته ای که دبی برای خورا چه دبی جماعت را دبی کس میلا من نه که اتنی بسری خدا بمجی سلاح همجی افتزبی همون تنی به ازاد بم جهاد دکم اما موافق دبم نابم تیم کشتم نه کشتن از بر همون درد نینه اگه هست به خواست سوار دبه برای بکبه جناوی خانگاه خالد بک تی پیشیاوی دیگیره فاطمه خانم دبه واز زاری تی بچوک هنه اقاس نفوسی ته هنه تروانا مکشکان دهیلی تری که تو وقت هری هم کبن دست عسکری ترکان خواهده نه که ناموس همه پیمال دکن مالی من پیمال دکن من پریشان دکن تو چه ما دبی سبب پریشانی همه دبه فاطمه دبه جنا حضرت حسین خیز کسرام و کسرای ایرانی بو جنی که آقا سا معقول بو اوجی بینات حضرت حسین را گو تو مجید دهلی تاریکه حضرت حسین گو تو سر مواجب است هنم جهاد دکم از تک سوزی که دادم و ناموس اول لکن نای سر اما هون پر ازیاد ببینه اجیبی سوز حضرت حسین دادم و ناموس اول لکن نای سر اما حیات اول دبه زهر و زقوم و هون سوگون و هون ازیاد ببینن پر میواره کشتن اون فقیر ببینن برچی ببینن صبر بکن خودت تعالی زور باشه ما مسامل لیره پشویه گین و پشتی ام اخافنی خودم دکن دووبارە سڵاو بە ڕێزان درێژە بە پەنجەم مۆرەدەین لەگەڵ شێخ عەبدولیلا فورات نەوەی شێخ سەعیدی پیران یا شێخ باسی مەلا سەعید بکەین مەلا سەعیدی نورسی پەیوەندیوی لەگەڵ شێخ سەعید چەوا بوو دەوری وی چی بوو لە سەر هەڵدان هەبوو نەبوو شێخ سەعید ئەفەندی ئەکە یعنی مجادلە خۆ بەرێ نێزیکی سەد حەب مدەرسی وی هەبوونێ نزدیک 350 خلیفه وی هبونه گشتی کن سفربر دکه دبین هرن تمام کردستان بگرن تبلیغ بکن لسرم جهاد فرض بیه اما از مخوید حضرت رسول الله تعلیمات دامه گو سعید رابه بونا دین ما جهاد بکه مجادله بکه حتی خود تعالی مقامی که مزه نصیبه بکه جلو daha devam diye gene tamamı cihan mektup düşüne çıka aşire kurman canı beştaşçı ما مساوانه فتوى اندر کردو بنویسکی فتوى هي يعني هنا قش belgene محکمه da ona بالخط خوش شیخ سعید افندی نویسان diye ama mektubu قش هنه من کتاب da bir dacı نزدیک 5-6 mektubu hiç tercüme kır tebliğat çekiriyor yani من ما بس من هو يعني هيج فتوى دايا بدجي مثلا تاع ترك ودولتي ترك تابي قلت يا لسان واجبات يعني مستر لازم بري قلت شيخ سعيد افندي دبي 500 حب كنا جهات آيات هنا اما آيات 500 حب آيات كتمه شمول وانا
اما آیتا کی جان این کار بکم نه این کار کن نه این کار بکم بله از مجبورم جهاد بکم جهاد همیشه جبونا بس ظلمه بله لما ظلم نکن اکی چاوی او چاقه تدریسات اسلامی راه کرن بله بەس مامۆستا بۆچی مەلا سعید بەخۆ بەشداری نەکرد ینی لەسەر هەڵدان بجداری کرد یعنی طبی او من سعید استانبولی بود بەڵێ الاسطنبول اول كتبنا بتاعتي هم ذكر تاعتي جمال پاشا طلعت پاشا پر کافرن بیدینه وانا را مجادله کرد جوانا وقتیا هات استانبول او سید عبدالقادر منور کردان عالم بەڵێ اولی غزته کی درخستن وان غزته دا مقاله نویساندن اپیجه مقاله و اوی وی کردستان عراق آنها گوش اشتراک کردن آنها گوش میتوی آنها هنه مقاله آنها هنه بەڵێ اول برای استانبول اینه یعنی مرد کار هر متوان تا در بخیر باشە مامۆستا ئەی ئەگەر باسی گرتنی شێخ سعید بکەین ینی زۆر باسی قاسۆ دەکەن ئەو قاسۆ ڕاستە دەبێژن خیانەتی کردیە لە شێخ سعید بله قاسب پس ما من اشترى لحظه که بری صحبت داریم بود پس ما خالد بیگ جبریه بەڵێ خالد بیگ یعنی حمایه کریه یعنی زانم یه قاسو خاینه اما خالد بیگ دل بکره ندیش قاسو پیش دهره قاسو ترجه مصطفی کمال ارزرم ارد حجه نسود و چارندان دا بەڵێ ندخت نسود و 24 دا پاردون نسود 24 دا ارد حجه مصطفی کمال تی اکی تی بونا ارحجه تی ارزرمه قاسو تر مصطفی کمال دبینه دبی خالد بیگ تشکیلات آزادی چه کریه تحلیکه که مزن هی تو گره که وانا کشکان در دست بگیری پشت وانا دا جه اوی قوت وانا مزن شیخ سعیده اوی تحلیکه که مزن بیام بنچاب بکه یعنی بکه نظارتی نه بلا ببه بەڵێ خالد بیگ پید حسه فقط ایسا قارشی قاسو نابه او چاقه یعنی کرمانجی اوی استانبول منور استانبول طلبه بونه هاتن خلق چتی هاتن ارزرمه دبین ام مصطفی کمال بونه شرف آوی یارشی که تنظیم دکن یارش اسبان بەڵێ اولوی دا دبین زیرا سویقست چه بکن قاسم بیگ ناهله بەڵێ سویقست چه بکن بونه مصطفی کمال قاسوی پس ما میخواهی هم یعنی ئەو دەخواستن مستەفا کەمال بکوژن بەڵێ قاسو زاوای اکی هم پس ما میخواد بگه بەڵێ هم زاوای بیه چی شێخ سعیدە لەگەڵ شێخ وزانا سعید شیخ سعیده بەڵێ ایجار قاسو فتنه فسادی تبدی که شما بله داشت دینسیز بیه یعنی به دین بیه بەڵێ ئەی مامۆستا وەختی وی دەگرن یاشە یعنی وەختی شێخ سعید دێتە گرن یعنی شێخ سعید دەخواست بچێتە ئێران شتیوا هەیە آنکه اول بله شیخ سعید تورات یا داربکری tabi Diyarbakır'ı ek döküm beni zeft akwa gerek yani ordu Türkan o tümeni Türkan kişkan esir dikirin epeyce muvaffak ben peş tatarın halkı bacari yani bacari Diyarbakır'ı halkı nav şehir rehberi nakın mücahidi Şeyh Said tabi Sura Diyarbakır'ı Suri ki pirmezine tendiri Suriye da orduya Türkan hebiye vakta rehberi bikram biketan tendiri Suriye mesele خلاصtı bu kesin muvaffaktı bu. Hadi Teala taksira ev bu. Yani bela bu hep yekşi yani hıyanet mezzin ağa şeyhan و şeyhan şu Kurmancan bir hıyanet ekirin. Meldariye Mustafa Kemal kirin, rehberi kirin. Mela Şeyh Said ne kirin. Yani mağlubiyet bir şekliyat. مامۆستا لە دادگا مەلە سعیدی کوردی ئیستانبولی ڕادبێ سید عەبدولقادر دەبێ هەرە شێخ سعید ببینێ دورماوی مزاکەرە بیکە هەلا فکرەوی چییە چەر دیکە یعنی مەلە سعید لێت خەتی بینگۆلێ جاواقچوورە دەبێژن ئەو ئاغاڵەرێ لێ شێخلەرێ لێ کشکان دبینێ بۆنە شێخ سعید دەبێ دەبێت لە ئەرزرمێ هەر ئەرزرمێ خەبەرتیشێنە شێخ سعید ئەفەندی تێ ئەرزرمێ ناف گره ارزرم دا جامی کیه جامی که مزن دوی جامی دا تبه
پێشتە چوینێ ئەرزرمێ 15 ڕۆژ لێ مذاکرە دەکەن شورا چێ دەکەن بەڵێ قرار دەدەن دەبێ ئەم بۆ مستەفا کەمال شورایکی مەزن چێ بکەن لە دیاربەکرێ ئەم ئەکی خۆ یعنی دەرخوازی من ئەم چ دخوازن ئەمیان تەبلیغی مستەفا کەمال بکەن قبول کرد نەکرد ئەم هینە جیهاد بکەن بەڵێ وانە تەسبیت دەکەن یعنی تەبی یعنی ئەو بەرنامەی خۆشاندن بەرنامە خۆ بۆ ئاتاتورک برنامه خو هم آتاتورک داشتن عشیر کرمان دانشان بەڵێ که مصطفی کمال بەرسبی ئاتاتورک چ بووە ئەوەی آتاتورک قبول نکردی که آتاتورک بەڵێ تدریسات تدوین قانونی راه کردیه بەڵێ مدرسه الغا کردیه خلافت الغا کردیه efendim rejim Avrupa'yı aniye بەڵێ داخوازیەوە چ بووە لە ئاتاتورکەوە دەخواستن ئەو تشت هەموو بە پاش وا بکشێنێ دخوازیوانا yani nizam-ı İslam'ı berdevam bakır. دخوازیوانا rejim İslam'ı berdevam bakır. بەس مامۆستا چما تەنێ کورد ینی دەخواستن ینی مەسەلەی ئیسلامی دەوام بکە لە تورکیا کەس نەدەخواست ینی کووردا بۆچی دەخواستن Türkiye'de Türkan dixwast Türkan da Mustafa Kemal Türkan kişkan kuşu o şehrewana merlewana ağaywana kişkan qital kesin ne ist cihad desavat var. باشە مامۆستا لە دادگا لە محکەمەی شێخ سعید İstiklal Mahkemesi. بەڵێ ئەو زۆر شت هاتوۆتە نوویساندن و ئەوانە ئێوە هیچتان دەست کەوتووە ئێوە پارلەمەنتار Avyan neşr kir parlamento. Evanika bir harf Osmanlı yani hat neşr kirim. بەڵێ 6 cilde kitabi çıkası bir yanına kaldı. بەڵێ من بێ دیتیە بەڵێ دیتمەوە Mektebi şehzait tedahane ve ifadevi mahkeme tedahane. بەڵێ ئەو ئیفادەیەکی چاوادایە مامۆستا لە خۆ کریە ifade de şehzait efendi kat'i taviz ne dahi. بەڵێ Kat'i ne dahi. Gotel serme vacip bu az mecbur bum rağmen mukabele küfre ve zulma ve eziyete ve بەس مام یاشێ بێژن ینی شێخ سعید گوتیە منیش وەکی هەر کەسێک جوانن ینی ئەزنا قائدی وانم Avar ne gotiye yani mahkeme cihazı pırsat ve alime dünyayı sırf tutanı بەڵێ ve haşa istenenir belki eve cime rıtıcı bir zan ve hani ama mal serfa vacip değil tarafı mıkıyam kır. بەڵێ Bu nevi de bir şey. مامۆستا لە عالیەکی تورکەکان لە ناوخۆ ینی ئەو جەریدە و تشتی وە دەنوویسین کە ئەوە مەسلەیەکی قەومی و کورچێتی و ئەوانە بووە لە دەرەوەی بۆ ئەوروپاشی دەگوتن مەسلەی Mustafa ئیسلامی Kemal چ تاکتیک بوو چی بوو؟ genelgeki Reis-i Cumhur Bakanlar Kurulu kararıyla بەڵێ genelgeki çelike gazeteciler dışına de bejin la Avrupa'yla bejin ava kıyamiki ئیسلامی İslamiye. بەڵێ La barajı bejin ava kıyama bana Kürdistan'e yani doğali. بەڵێ Yani nav dahile Türkiye'de bana Kürdistan'e devlet çebikin. بەڵێ Evi harici de ben İslamiye. Bir şekli propaganda çekili. Harici vekili kara talimatları bir şekli. بەڵێ O belgahı mekatebeden neşr kedi. بەڵێ مامۆستا چەند حەب هاتنە یادامکردن لەگەڵ شێخ سعید yani ev bir şey محکەمە دوو ساڵی خایە o çölü ne haben idam bu ne? Ama kıyama Şeyh Said Efendi de nezik 200,000 insan şehit. 200,000 Evet. مامۆستا 200,000 ینی چاوە ئیسپات دەبێت کە 200,000 Yani ispatları zaf rahat ama her günde de yani nezik 10 15 20 hep gerçekten katil kırmızı. Böyle yani kış kırsın, navi ona kırsın, bakıcı kırsın. Katliamı ki zahmetin çeker, eve sağmancı girtin sürgün kır. ئەوانە قەتڵ و عام کردن مامۆستا و 200,000 کەس و هەموو ناتونە یادام کردن Nana kuştun, asker günden de girtin, şey utandın. Meri ona girtin, silah da kuştun. بەڵێ شێخ سعید ئەو خزمی وە ینی کە سوکاری وەیە کەس هەبوو لەگەڵ شێخ سعید لە سێدارە بدرێ یادام کرێ İdam kırını da Brayvi şehit bu, Şeyh Bihadin Efendi. Hevli. Du Brayvi şehit ketin, se Brayvi şehit ketin. بەڵێ Evden işirar kırın, ecele ona icnaat. Ji akrabayı vi nezike hafta her şehit ketin. ینی مەسەلەن ئەو کەسێن کە لەگەڵ شێخ سعید بوون هاتنەگرتن
کەس عفو خواست لە تورکا نه یعنی ئەمریکا ئەوێ بشێ سعید ئەفەندی لە قەتی ئەمریکا قسە مەزن چێ کرد بێمە کەس قسە ناکرد هیچ کەتنە سیێ وە بەکدە دەکرد مثلا دیاربکر چنو نه هم مزن کردستانی قتل کردن خارجی بیش به 1000 مرفان کشتن شهید کردن خیلی یک لی خودی نابه کس دنگی خناک بله ای دوری سید رضا واچه بو ماموسا و هاریکاری شیخ سعید کردن یا نه یعنی علوی دیرسم مخالف شیخ سعید یک دو حبیوانا استثناء پریوانا مخالف بود یعنی مخالف بون یا آلیگیری ترکا نکردن بس یعنی عالی کریه مخالف شیخ سعید بود اشتراک حادثه نکردن ده مثلا منطقه عالی خنوسی و وارتوی اندوان دران داشت رهبری کردن مصطفی کمال را ما مثلا چی بود مثلا شیعه و سنه بود یا چی بود مثلا یعنی مسئله اساسنده خالد بیک لای محمود بیه طبیعی عشیره جبریانه جبری و علوی درسمی جناری هم وارتوی واندرانده قارلوه دا وارتوی دا گیغی دا اونا بره دا نزدیک 200 سال پیش تا ورتا اونا دا دجمنی هبو قتل و قتال هبو یعنی عشیر هبو دو کشتن زی نفرت خالد بگیره مخالفت شیخ سعید کرد یعنی لسر وی بو لسر خالد بک بو که یعنی طبیعی یعنی اول دبین وقت خالد بک شیخ سعید را نبا من خیانتی ندکر بله خالد بک جات بگرتن بس خالد بک یعنی بری شیخ سعید هاته اعدام کردن بله یعنی شیخ سعید رو هات گرتن وی روی اقدام کردن وی و حوالی وی بله ما مساو بوچی قبری شیخ سعید تونه یعنی هون زانن لکوی یعنی جیو زانن شیخ سعید افندی محکمه دا دگره اکی وسیعت آخوا وقت دنمیسینه ده وسیعت آخوا داش دبه ساوجی را دبه از وسیعت دا دنمیسینم بهلم برا سرمم ازل چه بکن یکی او پره منی و غصب کریه بدن وارسه من دو هر جایش بجی نانین بله بازیو چه لکوی یعنی خبری لکوی زانن دیاربکریه یعنی جی دفن کردن کفشه اما درلوی دای نینه ام نزانم یا هیچ حال نداره که مثلا یعنی بنی ایک عسکر جی کفشه جی دفن کردن کفشه بله یعنی گرک مرفان دیتنه به 1000 مرفان دیتنه وقتا شیخ سعید افندی شهادت آویده به 10,000 مرف گوداری کرنه یعنی طبعی مکتب ایده نوستان شیخ سعید افندی وقتا دینن دیاربکری دو حب آلای کرک آویده هبونه عسکر به مراسمی که زحمزم به مزقه و قفر و زبر به تورن دگرن تینن دیاربکری شیخ سعید افندی جی حسبی کیوی پر کعیل هبیه ناوی دورش بیه یکی مزنی که دیاربکری تاریخچی بیه نوستاندیه مجبوری نقل کرد کتابه دا گو از او چاقه 18 سالی بود گو شیخ سعید افندی تمام خلق دیاربکری ام کتن کرا کاره مگو حالا شیخ افندی ته ام ببینن گو مبزه کرد تابی 4 عالی عسکر کرا کاری دانه تابوش گل پیشیه تابوش گل داوی داره گردن آنی گو شیخ افندی کت دیاربکری سلام دادا خلقه هست بویجی نیگه خواه و سری خواه دو هران سلام دادا خلقه گو یکی کرکو که هبو پرج خورد کو 105-106 کیلو بو گو کوچیگی عوتی ها شیخ افندی را پرس گود گو خلقی دیاربکری هجوم کردن و لینج بکن اسکر کت ارته نیشتن باشه جهنم بود چو کرکو که ما مسا پیوندی شیخ سعید و شیخ محمود هبویه آگاج هبوه بله ارتباط آنها هفدو ندیده نه به مکتوب شیخ افندی جانان مکتوب شاندی مکتوب هیا مکتوب یعنی مکتوب جمعنا هی چه ناوروکی چیه ما مسا ناوروکی گوتی اگه مجادله بکن انگلیز ها نهیل میکنم کردستانی وقتا انگلیز بیکم کردستانی بینا نفته بگیرن ده ها نکارم هانا در بخن نوادا فتنه فسادی چیه دیکن و بردادن هم و عربان بردادن هم کرمانجان بردادن هم عشیری کردان بردادن هم و هم دو ایمها دکن خلاص کن ترن
چه دکن بکن نهل انگلیس بکه به کردستانه یکی مطلقا لکرکوک خودی بند کرکوک نهل کس بکه خلاصی اول سر کرکوکیه بەڵێ ینی ئەو کاتوان نوویسیە بله شیخ سعید افندی نوستاندی بەڵێ ئەی لەگەڵ بارزانیەکان پەیوەندی چۆن بووە ینی دەبێژن کە و مەلا مستەفا و ئەوان دیتیە بله بله اگه من یک مسعود من جوی ساحی کرد بەڵێ یک صالح مجوی ساحی کرد گو من تبع الشيخ أحمد برايفي اللي تخدم بوراته كردستان برا الشيخ سعيد أفندي ترى بيشيوانا لموشيوانا دبينا من مصطفى وشاغر حبدا 17 سالي بيه هرالده جامعه دا الشيخ سعيد أفندي جمال مصطفى را دبه تو شيختي مختي نكي شيتا بشيختي تونه شيختي برانش أحمد رابه برانش أحمد بەڵێ تو نام تاني دكم ملا مصطفى دقرا حميز دكا مسعود گو باب من وقتا گوش سعید محمد کرد من حالی که باش چه بود یعنی از گوهریم یعنی بوم تشکیم دار روحی که معنوی دم چه بود فیضی که معنوی دم چه بود از هات من دست مجادله کرد از 20 سالی بود مجادله دست بکر بەڵێ به این شکل طبعا کتاب خدا نوستاندی کتاب های لبراه بەڵێ میزی نوستاندی واناج نوستاندی مامۆسا پشتی تێکچوونی سەرهەڵدانی شێخ سەعید ماڵبات چارەنوویسی وا چەوا بوو پشت شهادت شیخ سعید افندی دا تمام عائله طبعا میره عائله هجرت کردن هرن ایرانه بەڵێ چون ایران جاتن کردستان عراقه چون بغداده جن و زار روشی اونا سرگون اسپارتا ایلی دیره کردن بەڵێ نه ایلی 3 سال سکنین 3 سال و 5 سال و سکنین پشتی بیده عفو درکن جارده هاتن خنو سیوالات جارده سال که نیو سکنین دجلوی گرتن سرگون تراخیه کردن قفلار علیویزه از تولد آموز لوی حاتم دنیای بەڵێ تۆ لە سپارتا هاتی دەنیە نه لتراخیه لە تراخێ اول سرگونی دا بەڵێ یعنی پر فقیری کشاندنه پریشان بونه خانی وانا یعنی گجه خوندی منه گجه خوندی آمدید خانی وانا گرتنه عسکر در دوری بیدا گرتنه بەڵێ نه اشتنه به کسی را اک بکن قصه بکن ارتباط بکن والیت تعلیمات ده خلق لیده به kesinlikle به علی رضا را قصه نکن جرا نبین شیخ علی رضا بەڵێ به مناسبت نینن ملت تمت که به نهل مورد جامعه به این شکل تکن به نظارت بر مەلا سەعید دیتیە بەخۆ اول مدید بیرانی تە هەیە لەگەڵوی هیچ هیل چطور چییە ینی تشتێکی تایبەت هەیە بۆ مەبێژی سعید سالا شستی بەڵێ مها چله یعنی اوجا خواهی هنده بین چه مها چله مها اول بەڵێ مها اول سه مهه دار را چهارشمی معرفی که ملا سعید هات گوشی علی زرفندی را قایل قصه بکه که براش علی زرفندی شیخ صلاح الدین جی هون لەکوێ هەبدوو ام لا قریبون لە ئەنقەرە اره گفتن من چون ملا سعید دنیزدیلر جادسی هل لوی دا بیروت اوتلی هل ملا سعید لوی ببو نیوان ام لیخشن چون پر اختیار ببو کاروری که دو کاروری همون یک بخواد سر بود یک قارشی بود شهر زرفندی و آپیما شیخ صلاح الدین سر کالوری رو نشتن دو هب آبکاتی بی همون یک سعید ازدمر یک اطلاعی اوشی دائما من سعید را دیگری اولیه بود امشی عربی رو نشتن من سعید گو حسرت که من زهم مزن هبو مقایل باید ببینم اما یعنی امکان متونه بود زاری و آنین اسپارتای ماوشار زاری و دید چوانا زیارت کرد پشتی دام کردن حبسه نزدیک 17-18 سال اون سرگون بود از حبسه دا بود بەڵێ ینی ئەو خاز لە حەبسێدا بووە اهل پر حبسه دا بود بەڵێ اینجا ندیشتن از بگیرم
من دست کردم حبس ندیشتن سرمشی که ندیشتن کس وره ببینه مامۆستا هون بە تورکی دا ئەخوێن یا بە چ زمان؟ وی اول معذرت آخوا گوت و اما معرفه من کرمانجی نزدانن بەڵێ ترکن طبعی گو انجام وانا در وقتا کرمانجی قصه بک بکی شفه مفته وانا بەڵێ چون خواسته ترکی قصه دکم اپا من شیخ صلاح نفندی برا کردی قصه کرد بەڵێ شهرز افندی برا ترکی قصه کرد طبعی بحثا اکی خواهد ظلم لیوی هات کرد ازیت لیوی هات کرد بحثا بی کرد گو من شیخ سعید افندی دید خواهد تعالی شرف دامن بەڵێ من لارزم میدید شیخ سعید افندی که تعلیمات دا بەڵێ حتی شیخ سعید افندی پر اکر یعنی ور بدل قصه که قایب و می اخنابی که میدگو که از مخالفم مجرد گو افندی از مخالف نیم فکرات چی به فکر میجی اوه قخواد اوستینه بەڵێ مامۆستا کوردایەتیە کردەوە مەلا سعید کورچێتیە کرد ینی زانو چرا زمانی دیایی بود نه نەتەنێ بە زمان نه ینی کورچێتی دەکرد ینی برای کرچی بود پاشه بود شراچی بەڵێ اولی خود کرچی بود کورچی بوو باشە مامۆستا ئێمە لێرە بەرنامەی خۆ دەخەتێنین ئێمە لاڵقەی داهاتوودا بە تایبەتی باسی ژیانی تۆ و پەیوەندی تۆ لەگەڵ ڕەفا پارتی و لەگەڵ ئەو سەرکردەیەن کورد و تورک بەحث دەکەین بینەران و بیسەرانی خۆشەویست بەم شێوەیەتی نەکۆتای ئەڵقەی ئەم جارەمان پێکەوە ئەڵقەی داهاتوو دەبینین و یاخود پڕۆمۆی ئەڵقەی داهاتوو دەبینین و بەخواتان نەسپێت عەربەکان ڕاستە کووردە حتی در حیات ادامه نبی او کرمانجه ارباقان یعنی پر زیاده کردن هست کرد مامۆستا تۆ دەبێژی پەکەکە زوڵم دەکرد حکومت ترکان دا انصاف مرحمت تشور پاروانا دا تونه ترکی گو گل زاریان گو هون نابه ملت خیراوت تونه آتا ترک نردسید گو تلکی مصطفی کمال زاری شیخ سعید بونه ملت وکیلی حاضر پارلمنت واته بیوزی نسکنه لیدر عادل نبن درست نبن وفات جمعاناتونه